Čestito, treća titula. Čestito. Koja je draža, prva ili ova na penalima? Teško je reći, svaka je na svoj način posebna lova, evo. Prva je možda s Vardarom, pošto je bila prva nekako. Svaka će ostati na neki poseban način, ne mogu izdvojiti ni jednu, sretan sam sa svima, ali eto, možda prva s Vardarom koja je bila, gdje smo bili došli kao neki outsideri i na kraju bum, svoju ligu prvaka, tako da, pa onaj doček u Skopju, stvarno nikad to neću zaboraviti, to ću plan cijeli život, tako da, eto, sigurno da je ova posebna, treća, nadam se ne i posljednja, tako da sve u svemu presretan sam i preponosan na ovu ekipu koja je napravila povijest i evo, stvarno je veliki rezultat. Imali ste prednost, onda bili ste u negativi, na kraju nerešeno posle 60 minuta, koji je bio ključni moment? Pa bila je teška utakmica, pripremili smo stvarno, oni su cijele sezone igrali jedan vrhunski rukomet i bili smo spremni na te teške trenutke. Igrali smo našu igru 60 minuta i znali smo da vjerovali smo u to što radimo i eto, na kraju je Gončo branio penal i evo, osvojili smo ligu prvaka, šta da kažem. Jeste trenirali penale? Jesmo, ne mogu reći, poslije svakog treninga vježbamo penale. Poslije svakog treninga, evo, trener, to je jedna stvar koja, evo, baš sam vrtio u filmu u glavi, Isuse, pa da. Znači, poslije svakog treninga, cijelu godinu, 5-6 igrača, poslije svakog treninga puca penale. Tako da, evo, sigurno je možda i to utjecalo na ovih 5 golova što smo sve zabili, tako da ima to sve smisla, sigurno. Hvala vama, hvala vama.